second half an tran le chia hian midfielder tha hey Indian midfielder tha Apuia kan muta ache zak mai ne ni hi rattle snake ne hian in ang deuh rewa chan chu ahun taka atur hi ron chu a thina den ne me min oh opponent player tan avaron change tha pop em Brandon atan maserin zuala jeririn zuala experienced player mo ISL player tiang active player tan la lo tat bola fu chi alo ni am change dona ball dub dewa boya chitin cap take our fence in them Apuia oh Apuia fence demo oh Apuia te Brandon ate kai nuwa khanin license coach omani o sar ela ani kha ela zadeng a thiam ho hi kan la thuria veteran khel tok vel kan ni ke ni joela nunga ruwa van ron su na sale to va ruwa han huna ka khel beng kan de pathara bi thara azote ya puitea ai self pan he oh midfielder ai self player anom nual mai went to Puitea the same ben thang ISL player hani Joela ajara se Chungnunga India player ISL player nibok Jerry rin zuala Brandon banal rem dika oh zotean muanzo apa sa muanzo an zote ram pas le ya bi thara scanning a thakop mai mangaya ruwa mai chu khel te po ti sa kom lo ve kolom le tam lut tok an bi rat don ni mena oh menan Joseph in hlia mania at lo deuh leka yom khop mai in ki palang ti po hlawm mena ramoya apona tanga NI hian a chunga hianin an che chak to hlom thina in mai zum to mai ni Apuia ralte MK bongkon tlangwal MK ruwa sur chu mak buan va sur nen to va team caretaker de kan soidon lenge a pink le avar a color in mix ni ta chuan weekend FC hi adum le a eng gold color ni chu a eng deuh gold color in pol hin ni ronia saltang ronia so matang te ne nin chua zote a ron te cool ve joela non pe chuak wanga ronia mat la a so matang te ne bok oh MK oh tu tat oh Puitea lo pe thu ni te jiwa cái tiếng tắc hơn ở trên sun thủy đủ là cô đầu viên nó đều nằm phá thế à tu khá quay xuống là vậy để biết đến mùa à
zoom hi pia tok lova kanom nei hla deuh lek boka ena seum deuh lek mai thei abat thateu em ma se goalkeeper thadi taka atan lo lu tu ka love Josefa mai hi tan chak na mai so ball ron le man tak zera nia oh Josefa na danga team caretaker Brandon le MS Apollo Tony so LZT pa dongte ya up debita MS andan thalom va debita MS le Apuia no mani ribuan mai ni Chulo pe vak lo Suna sal tu Puitea Puitea score kan update deh sini 1-1 ania MK le zaman nan pe goal ni lam le lama Jerry ava handa dikka ke beina misu Jerry hizu apu ni professional na alang tin khop mai anh tàu dụng anh bố offside lâu tharva và mày Sawma thế mình là lâu độc về đâu chắc anh em thế là mà trong anh ăn ngất thì nữa đâu assistant referee na line thấp an la khu chuan in thì video coverage này hiện nay anh nắng chia đâu side lâu gần lâu thì đã coi lâu offside chính đi yan xây lang về mấy thì nó lang đang trong in để về dễ hình ai chỉ na Apuia nó lấy mua Apuia anh hơi giao em chú Ramoya Josefa mena first chatok lova LZT pa dongte ya oh Ramoya chui thelo Ramoya Apuia Brandon nice ka chu cắt nghe ngay cắt nghe ball pass chu đít cắt thara Jerry rim zuala avaran khok lu thateu em vậy à ground na sur lo mel ang ai khuan avahan na sa me ve ta hian ti so ma Tlangte avahan pur em nunga ma so nen te ti don nunga ma wall pass turin Brandon so ma Tlangte aparamoya aveila mira kat le don em ai uyom lo tok ramoya athang lama khan mania central way me to na mena athang lama pe gol ang chi khan mo are sakat ang chi khan joel khan kat ve de se khan ti tere nen o paramoy ju nge o rusangan zote athaka rusanga number 24 defender room rusanga emesa ball pet thiam anh khắc về để đón cắt này tôi lút tụt khu cả hết xịa là vợ avan đã tốt em Apuia avan pe gol teu ve ata chem goalkeeper khan
going to re ben cheng tất thiếu sẽ phiệt thầy đâu không Chungnunga Nunga Durtlang defender palian India defender bok rau sangan bola pass tha a nghe ku muan zawa ni mo ai man to he mai a Brandon ai lo nem zeu jeri rin zualan minute so makala heo Puitea anh là buổi lâu khắp mày thấy cần xe lâu ta nè đúng nghe speed đã chặt mèo pur lắm mày anh là bằng về đâu nè tan pua thấy cắt em nghe sa ball hẳn đã đi chuyên dễ cho em nghe sa Ramoy à em nghe sa te Ramoy theo hi Intervarsity à 2009 2010 về là hắn lâu dính hâu rắc to debut à MK à bong kon tang ball goalkeeper ball an al ve deuh to ni bi thara aba han petok mai tan mai offside chi lo 1 versus 1 Joseph aten la buai lo khop mai thenga cross ball pe don nge su don nge goalkeeper tan har sanom lo mena alo lang Ramoy chuai thelo Ramoy an Brandon ape a Brandon a history ni di I League player ani East Bengal ti te Mohammedan Aizol FC Changkhan East Bengal atangin Mohammedan atang street ni dia gan akwal venual to ani po hi pathian zara tluang khop maya har sana tam tak han tok thoma se ei inhliam na lutuk ngei lovin ai lika ala chara in le lo thatak pun thara khuan indin to bok ani ti khakan sei ve sin duwa ain sum theina te anti sam te pathian in mara Sawma footballer flo ting zinga an siar theng chu aste alu dore bethen ben khang midfielder tha aste a tuwe thak don Joseph a thak don tan mai Joseph a aste a Lucia midfield a thin khani methen veng thang an champion tumpua midfielder ha theilo khani aste a right back a Luchat Ramoy ne nan suitsa Ramoy a position a khana ran lua Ramoy forward ania utility player winger ani bok an khel ho lai chuanin forward te wing a te khel chin ani nunga tan har sanam lova jeri rin zola pass wal zeu ma se Puitea loin rol mana rausangan jeri rin zola han lam de lol hi ol china jeri han ti me ain Isaac ate po Isaac ban mal Sawma han ti deuh kherte ol china ngai thatu te tan lo nuam lo ni pon lo se thiam sam te lo sanga elama sar dika lo wa ka ta thakho mai ni hi veni chu khel duri lo tat maya ruwa sura bangina chola ma se elama lo wa ka char ni na tu ga sai theyang ri chuan han hi lo ta nap to ke ne na fit dai mai e chu fit mel dai ga fit lo tat thấy cả đồn hồ đồn mì rồi thế bộ hắn là khỉa chẳng chú bố nó thì nghe chú tí mô innen call charo rồi khu din thar player ania Joseph in liam recovery from nea in recover mega Puitea Ronia Apuia chasai zai chin khap maya Apuia
Devita Emesa team caretaker te hi midfield ta aste hi ataksa la lum tok lawani warm up mi alawina ron luta akele bola in zoma moti mai thin khani aste hi banglai chuan una khachuan oh minute som pa kal chau lo minute som pa kal chau ta thamuna po chang lu tuk to lo he an chak an in ro tlat me ya tunai chuan pani kha chu kan chang khap mai ru su lo boka chak lo jok ni kha du lo thina mara chuin liam pal te om theya kha tia hanin professional te pon khel dan to kan thiam thin khap me ya ye hi anuam khel pui dan tok min thiam thina hei jeri rin zuala aste oh jeri ala la zel va pedam thap thap eu tunge samuela leitan oh defender palian hani emesa an va du dam dap ve brandon emesa athang apuia oma oh emesa aste ale brandon choice tur choice brandon athang oh brandon mizo messi anti khani brandon helpui nuam khop maya ball pe ki damania Chungnunga oh mangaya aba thathi ne mangaya la fit khop mai aste taksa lumri lo midfield da chinia na se right back mangaya speed chalutuk bulan da tat maya a goal ta we hu a shelo tat score tu hu bia kamun le o Apui tu eming Apui score tu ha tu eming mo shabik la utat me an teammate an shela utat kha chu poi tu alla tha thai khop mai collect tha thai khop mai zo te hi a speed tha khop mai lại chuộc phụ tha khop mai thì khan score chu 2-1 ani chi ani era zeti pa te pon tang chou don ven me ga brandon ate astea el zeti pa Puitea ro in rola Chungnunga bi thara entin ad tule bi thara ma se ro sanga ro in rola ni penalty mania choi tat me ha phim khurangai tat to hela ma coach ten tang khop mayan coach te zamte zam po na fit chal khop mai khu ro zama kuma pui de ho tlai training turan lo pot chop thiam khop me he kordu ma lo ha be kher bok nen foru atan ma ala score zui ni so ball lamek so an teammate ten mi an shela utat maya ingom zia team squad ta tel lawa ma se aste an hulak lo tlat coach step an ding so to men en tang to boka voin chu chakne en tum we me dei lom nan aste ron luna re lo tere re minute leave ron lu da yellow ka ron choi ringat mai ini bedi win zanin mo oleh bana nami astea Puitea bol la chata
Jerry rin zuala le Puitea tu zong e pet down natural left footer ve ne ku mi le pa hi ku ISL player ve ni boka power sa du me le me ya Puitea pe don ni ku Chungnunga Nua defender palian head out plat me mizo ai chon palen te hi lo poi mon lian to jun generation hin lian thato thoma yengi tha nu le paina nen kol tha an tui pui boka ron lo tling se turin football khel una no pang ron chuak thar turte du sakna kan nan sewa pai matakin ron tiula hei ISL player te ho enton tlak tak I league player te sung ko chom na ta na mang thin te mang to te an om boka lo ro thing tak ten om i kha fiin thei to bron chua zel turin an be sei cheu ni Toki tu khala ma khala ko var the astea pass Willem Brandona la Jeria bita ale Davida apan go te chale tok an ki paraso chawe khap MPL ki par turani naron thapa pap mai Isol FC goalkeeper hani Astea Brandona Astea inte ti don aban keng nal thi ne Astea ro sang na head out kan lo la re de a chung lo le kan lo la char le MK chuak don nge intine sarenga Astea thak le ngai tat me yeng zia an na khal deu ni akut khu na tat ni china mangai ne na anin chil zau na kha minute som ni pani akal chi 22 tikhan 2-1 in ma la suaya weekend pathara hi ana thachar khop mai bi thara Apuia khel la dam thap la buai lo khop maya sarenga warm up lo lu hi chupoi thin tat duai hen kar zau te lo ala padong te an Brandona pe side ni lo ni side lo tat Apuia padong te pe el zetipa ku bola la play thei lo tat bring chu MK alut le a teran chuak LZTPA LZTPA an thak ani sarenga Ramoya renga emesa Apuia Devita atan let pe talo khop mai tu nai chuan Apuia ring deuh bawk ani Apuia fit thadu tuk kan la neya free kick muila pet se thang hu ni china goal score tu khania teammate ten mian felo that meya laron thavie wani zamte alu mangaya ni jok so bi tharan bola la a cross bola pe zam
Sawma te kan ti ngot mangai ya Sawma ne huan an me an lu ve lai nang khop me ya an khor dan vel te Bithara nan rola ma se o Apuia nen shuaya luta shuaya o se zembok not shuaya mikul Apuia aban arol thate em forward thakan ma mon he team caretaker chuan in ma hi kan ma mo tlat tuna ri chuan Apuia Davidin muana chan sanai theisin pass miss pass sanaya counter maya Tlangte ten la lut lova tuna hian defense kan ha deuh nek ani Apuia oh Samuel ne in chuwa Samuel a forward aron hmang tat rammoya avan lo om teu em biaka lunglei ami kha ang khop mai apan thapar parve tu nge so Tlangte speed chula thale mai active player la ni boka thae Apuia avan meng em Brandon Brandon an cross ball siam suit dewani oh Davidin muana in roll man talau Davidin muana po dula nei ve tran to ain pai ve deuh hek chungai don tlat tranana tran riu mai 2-1 ala nia tunai minute som hi pasari kal ruwa hi asur top deuh titia Apuia ai offside tat na ya Brandon tu la lut lo le Tlangte a lut to em ngati nge tu moron tir choro he ta tren lo cover ro se pakhat e bata omalom batan cover thiam no tok aste kutana Chungnunga Rosanga Bithara Puitea Maya offside ana trăng về lá mấy mò hay làm bằng bộ ao ring chặt chặt Wapui lú vác hun to về minute so bằng về lâu mo linga niang chu ti mai ma se ni chin han mo som li ve lan khel e bo ro isia ba to ki zo mon pu lu dona forward penalty mu chance penalty be sein mani khan in khel ma saka khan penalty voi ni pet gola Apuia a tha
Rốn su trở lại đôn lò à đếm lại về emesa na pet sula oh bi thara oh Puitea ron pedap jeria Chungnunga One in weekend FC te bia ka mani ko fit rio me ya oh ale handball lo ronia ingom sia we per tat oh nang tat mai ni Rubat tiệm lẩu và cái lẩu chuồn sóc này đó mình là Rồn su lệ chia mà còn tiệm lẩu em Ronia maya main cross bola pe Apia Namoya oh Ronia Ronia ko sama se biaka oh biaka ron lemon tada fit cop mai Puitea oh Jeria Jari rin zuala ole oh Puitea ale Brandon Puitea le chang maya apa choi Sawma Tlangte an be a goal lo tlat asira changlama speed daman charem ve Ron janan ron pe chawa ase har satna omlo Apuia oh Maya fit cup mai
90 minutes tan char char thế này pathara ron suak mana ni hi hello ma bi thara ron chote offside an lo paralo nghe fault rau sang an tunge pe ka khelo tunge muan zo muan zo dur tang fit ve opi cho parsa faron tlan pu second half an chol zewa fit le khop mai handball jari rin zola phakar tat handball lui tat Apuia change chakhop meya Sawma Tlangte cross ball Brendan wow Chungnunga jari rin zuala an counter na thin khap meya alle Samuela enrola me na vap na thin ve shuaya kuena ronda Apuia la le moya Toki zo muan Puitea te Sawma Tlangte van tha em offside lo sim ava han to rem em Sawma Tlangte te ka ron ta de uzui boka tu hani ngan goal Apuia meng lutuk le Sawma Tlangte finishing thalu tukha an va in chom ton dunal em tambak to lawa ruasu na saru puisia khel lo tlang mayang ke ka lo ko bar sak tlang mayang na chuan do hu lo ang minute som tha vel chu ma kai sa renga Apa hansur na rem ba Apuia Brendan Apuia pelea na ma kon Sawma Tlangte khu azum hu phang Apuia nu ne Apuia emesa avan thaem toki zo mo Puia Avahan gets feet are there. Surnem takani. Dian maya. Ronia Khan goal score za 2-2 ani den le me sur dan su le mi na le palang tu ha khop mai pura in tan tak ta team kurang ai World Cup mai motor kalte ke kalte po bang nai lutuk lawa
lấy mình thấy na ôm mà đi xuống đặt sáng tỏ mi la anh kim chi na cái tên motor te pon kal sáng tỏ mi la thầu me dàn chuộc tấm lầu bốc đi la nó đuôi là sur sa MK bong con MK Apuia ralte Apuia goal score thấy đó đấy là đã cool khóc vậy à Brandon Apuia Brandon MK về làm bằng Afric rất là Dimina ron goalkeeper Joel tan har sanom lo ron thon thei vang vang e Ramoya mangaya nó fit rau pui mai sia la zarau pui mai sia Puitea Sawma jari rin juala Apuia to ki zo mon Puia aron peta emena tikhan minute somli che da ni Apui te po chu nang khar thea lo mom khop mai elama ruwa do lo chinin kan lo ama ka han sur na sarem buồn ve em tu ka ron dir tung mai hay là mà Puitea te ho ten tang khop mai Puitea ISL player kan ti tha tuan bi thara khu bi zoram thara bi 12 football academy nei tu khan ya Chungnunga te Rausa te when you came in and has the wang anh lâu sắc rùa đâu là win tiền nhưng he là một trong ăn lâu anh apa video nó trong in asu na sal duba đâu cũng bắt thấy đâu xin asur bana tha là mẹ ngu bạn đâu mỗi ngày đón tất thế yên bút khai ngay tán chật come on in khel cha chào em giá tên này cần lụt lâu so em là weekend David Vin mùa này tới hậu tán lệ bị lâu lụt tục khá jersey thar chuộc là hello set là vâng đầu tiên đang cầu tiên đâu come on we can see cái left coi ta đi speed in viêm nó sao buồn à true đây về đâu đây jersey thar này mà nè jersey thar này mà nè thà lạc nó hổกันđấy à thà lạc hổ nó